Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kung pamanari-nari na akan nadia akan dipililang na di kukurmat. Sangko tuwa pagariak na da sa lauke Abu Halika. Nama sampurna sadika pangalna saladi Ummu Halik. Sawad na dia kana masara ko kay pumagulo lang ko sulo menang opo dinyo nang gani ra kana mapakasubo ko sa tuwentano Abu Halik. Eda pawing nga nakasuko na sa mga manusia na darapo na sudaway na tatapon na sa pawing sakati ninetakan sa salamakan. Wassalam. Haji Umar Anjenan Soderimbe
sana nagusoka panganu kadaro insanian anala di deto bunga ayudak soka panganu nulai namu tapang tadi sete patima ayudak saregen ayamada igego kulang wabensaniyeun mangapa gere ini aine sana-sana kenapa kina geni umana idudak sana unak ini bulu gelayo pagi nawang kakanugo lagi luau budi tu maneti kesemi maka ini bulu gekarung bula denek sagi nawang sana ulakeun aya karegeunian aya tangkapakeun ulalayun sausnur sana ulakeun natakino budi tumana idulakeun susaraguna taman sakini pantang coba dera dua ragune sana ulagu natakinu budi karau aidulagu na susana sana tadi tabu kesarege mana dewain saudara paika idai ya gempangi kapam mata sana ulagu nanai no abu wali kaidudak kadengku maradune adina kagegewan sarung bola denio na aya karegeni aine sana-sana ode na beang mai kamanang geus saina ulah tapi aku suran kakak lain tahu benar buah kageri amai ibu payungan lagi kubu berawal nama kapek laku dembat buat ini bu
sangka abingga api aku surana kau idulah angkatutulan dina malang sana